I gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo na kanalu Major. U našem videoklipu ćemo vam dati prevod GTA San Andreas na srpskom koji se nalazi u deskripciji. Tako, sad ću reći šta trebate da uradite da bi ste imali prevod u GTA San Andreasu. Znači, prvo što trebate da uradite je da preuzmete ovo sa ovog linka što ću vam staviti. Znači, stisnete na ovaj link, pa ga preuzmete i pisat će vam Amerikan i vi sad uđete u vašu GTA San Andreas igricu i odete na folder koji se zove tekst i tamo ga nalepite. Znači, i uđete u GTA San Andreas igricu i idete tamo gdje pišu podešavanja i tamo subtitle i to morate da uključite. Da, to uključite i kad to uključite, onda idete na misije, znači sve bi trebalo biti prevođeno, koliko sam sve primetio, sve je prevođeno, tako ako sam vam pomogao, obavezno like, subscribe, pišite komentare ako želite još ovakvih videoklipova, znači, to je to, ćao.